namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, namhlanje nikhana vutisa ku 60,000 rand ya teke mani between Ben Mayengani na Mr Post hi December hi ku na offer la. Yeah, so a nghene ka account ya Hlawufani Khongobeni. Yeah, so loko fika hi scroll hi fika hi vona Hlawufani Khongobeni a fika a tsala ku namuntlha 27 September i tsale post leyi 27 September i badge ya 60,000 rand leyi nga ta yi nyiketa ka loyi a nga ta endla best beef album between Mr Post na Ben Mayengani. So i mani Hlawufani sho se mi nga se mi kha mi n'wi tiva i miyisa lowo xa CD ya Ben Mayengani the president hi 5,000 rand and hala tlhelo i chomi ya Mr Post khale va ri swin'we. So i fika kombisa ku i ta khanyi humesa 60,000 rand guaranteed a na xitshemba xisa lexi na mali ka nga ta endla best album ya beef. Statement lexi ni vete ni swona ku no there is a huge problem loyi i ku best ku na problem i vula yini a ku best beef album hi ku ha swi tiva ku Mr Post hi yena a tseketselaka ngopfu sweswo whether you like it or not Mr Post content ya dyona ya chavisa da tseketsela famba ma yingisa risimu ra papa xinyama mi ta swi twa ku loko se diviri ni ku ndleka yena Ben Mayengani yena wa tseketsela hi xitweni ka sifana na didlimbeta na swingeringwini but his content a yi na ntikelo ku fana ya Mr Post in terms of content ku tiya ka yona ku chavisa ka yona ku chavisa ka mongo wa hungu. So I think there is a huge problem loko best beef i vula yini. So there might be some conflict of interest a nyiketa Mr Post mad because a swi clear ku vula yini la or i vula hi ku ta duma yini album. I think swi fika a swi basisa swilo swa yena mani kumanyana. Yeah, and then of course i tlhela kombisa ku leswiwa i swi tivisa ximfumo and fully aware of all factors. A ni tiku vula yini loko fully aware of factors kahle i fika swi lunghisa swa yena la hi kota ku swi tiva loko a ku best beef album i vula yini mani kumanyana hi leswi a fika swi lunghisa a ku 60,000 rand yi ta yi ri karhi yi yisiwa ka loyi a nga ta wina hi ti 23 ta December swi ta kha swi endliwa in public ku fana na sweswi na post leyi a nga endlisa swona swi ta tivisiwa a vanhwini swo ku swi ta kha swi tivisiwa vo Facebook a kombisa ku team Beni na Mr Post a hi endleni ku amount leyi yisa yi ya henhla hi yi fikisa ka 110,000 rand. Yeah, and then a kombisa ku mali leyi kahlekahle yi fike nyikiwa artist yin'we ntsena of course leyi nga ta yi kha yi winile and then tlhela kombisa ku yena na nsati wa yena va bejini 10,000 rand swa ku leyi ya vona va le tlhelo va tlhela va beja na vona swa ku vona between vona Hlavu na nsati wa yena un'wana na un'wana i chuzini already munhu wa yena. So mina ni nga vheta ni vula ku obviously nsati wa yena i chuze Ben Mayengani yena lo Hlavu i chuze Mr Post in terms of vona va nga bejisa swona nsati wa yena. Mi nga ni vutisa ku ni swi tiva njhani. Yeah, and then a kombisa ku yo va tag lava va tifani ta Mr Post I think loko n'wana ku ta ku ri Ben Mayengani na sure ku vona va swi vonisa ku yini. So hi sweswo there's a offer I think ba ka kahle swinene swi nga motivate swi ta kota ku motivate na Ben Mayengani na Mr Post ku va tiya swinene ka December ku va ta kha swi tiva ku va kuma 60,000 rand 60,000 rand yi tele ngopfu I'm not mali yaleyo ni sure ku a va buku hi yona Ben Mayengani na Mr Post yi tele swinene. So i mhaka kahle swinene mara Hlavu fika lunghiza swilo swa yena a swi clear at all ku loko a ku best album i vula yini i ri awe ti-factors tini la ku tiva ku hi tihi ku na swo tala ngopfu swi nghenelelaku laha mani kumana swi tele because mina ni nga vula ku there is a high chance yo album ya Venema the president hi yona yi nga kota ku va yi duma ngopfu because i na tifana to tala. So so obvious kwala Venema the president automatically i ta a winini ku yi ta kha ku twala ngopfu yena compared to Mr Post se a lunghezi guys ni hi la swa loko ri a mi nga za fika va ta ku na mi tika subscribe. Munhu a nge avukatini bya yena ka tika hayi ku avukatini ka tika i katsa na vumani hi na hepe guys mi nga yi katsakatsi ka swa n'wina hi na hi right hi nga chavisani hi vanna.